Фарангис донишҷӯй аст ва аллакай 3 маротиба аз ташкилотҳои қарздиҳии кредит гирифт ва ҳоло як тиҷорати хурди маҳсулоти ороиширо ҳам мечархонад. ташкилотҳои қарздиҳӣ дар ҳозир аксияҳои гуногун доранд барои донишҷӯён, барои омӯзгорон то 25 солая. ӯ аз иқдомҳои барои таҳсил ва қарзи маишӣ бо 18% солона истифода кардааст. вай мегӯяд бори аввал барои пардохти шартномаи донишгоҳ 9000 сомонӣ қарз гирифт ва вақте маблағро қабл аз муҳлат пардохт кард, бонк бори дуввум ба ӯ маблағи зиёдтарро қарз дод. аз ҳамин ширкате ки ман парфюмерия мегирам оварда тиҷорат мекунам, ҳамин пуле ки аз банк кредит гирифтам аз ҳамин ҳисоб вай мекунад, мепӯшонад ҳамин донишгоҳа рафта омадана, договор спурдана ё ки ҳамин бизнес кардана ҳамин банк ба воситаи кредит гирифта мепӯшонад. барои он ки ба Фарангис бовар кунанд, ӯ аз санҷиши ҷиддии коршиносони бахши кредитии бонк гузашт. барои мутмаин сохтани онҳо маҷбур буд ҷиҳози хонаи падарро ба гарав монад. студент барои маблағ кредит доданашон хона омада таҷҳизотҳои хоная дидам, мисол хаделник чӣ мебели ки дорӣ барои ҳамун пула тоғрӣ гирифтан дида баромада. Фарангис яке аз садҳо ҷавонест ки бо вуҷуди донишҷӯ буданаш тавонист эътимоди бонкҳоро ба даст орад. дар ҳоле ки дар чанд соли пеш бонку ташкилотҳои амонатӣ дар Тоҷикистон донишҷӯёнро бекорони оянда медонистанд ва ба онҳо қарз намедоданд. гарчанд як фоизи кам ҳам бошад, ҷавонон бисёртар қарз мегиранд барои пешбурди фаъолияти тиҷоратӣ, барои ташкили як ширкат, барои гӯем ки стартап лоиҳаҳо, яъне ки лоиҳаҳое ки масалан ё шояд инноватсионӣ аст ё дар соҳаи гӯем ки сохтани барномаҳои мобилӣ, сохтани вебсайтҳо ва дар баробари ин шояд бинобар сабаби надоштани таҷриба ҳам надоштани донишҳои кофии молиявию тиҷоратӣ онҳо дер ё зуд ба муфлисшавӣ чӣ кор мекунанд, дучор мегарданд. корпоратсияи байналмилалии молиявӣ ниҳоди марбут ба Бонки ҷаҳонӣ дар як пажӯҳиш муайян кардааст ки танҳо дар 5 соли ахир تعدادی قرضگیرنده‌های تا 25 ساله در تاجیکستان از 3 تا 20% بالا رفته است. حالا از روی آمار همگی 10% ساکنان درباره قرضدهی یا قرضگیری معلومات ندارند و خلاص. عامل‌های بالاروی و توجه این قشر جامعه به گرفتن کردیت با فرهنگ و دانش مالی ساکنان همچنین تأسیس بازه یگانه تاریخ قرض مربوط است. معمولاً جوانانی تا 25 ساله از قرض‌های اجتماعی و معیشی و پرداخت تحصیل و صاحبکاری خرد برخوردارند. حجم این گونه کردیت‌ها از 1000 تا 40000 سومانی بوده از 2 تا 4 سال مهلت دارند. امروز مخصوصاً تشکیلات قرضی، امانت‌های قرضی و همچنین بانک‌های تجارتی در سمت تجارت‌های خرد بیشتر هوسمند هستند قرضیان و در برابر این بیشتر آنها می‌خواهند مثلا با سمت‌های قرض استعمالی یعنی که بیشتر مزاجان خود را جلب کنند. سببش از آن عبارت است که خوف‌های این قرض‌ها کمتر است و در برابر این یکی از اینجا هم منفعت خود بانک است هم منفعت خود نفران قرضگیرنده. فرانگیس به این اندیشه است که آسان شدن قرضگیری اعتماد به نفسی هم سالانش را بالا میبرد و مشتریانی با اعتماد و پرداخت پذیر را به وجود می آورد. این برای دانشجویی که تحصیل میکند و کردیت از بانک میگیرد این کاری آنها را آسان میکند و مثل که من میکنم بیزنسی پرفیومری برای یک استودنت این راهی آسان است.